يبون العفو ربي اسن الحد ذي الصبحيث 18 شتنبر 2016 ومجاهدة جاود رشيد العمريس 79 يسقوسن اتي رحم ربي ودي في الصبر المولانيس المن بيان اختار وميدن سعدين يندينا في اللاس ومجاهد جودي اتومين دوك صورنا راديو تيزي وزنو ذيك بوغميسينس بوس الحد ذي ثمديث اكنا وميدن سعدين ذي ثقارا تصوريس اكو كرا بوين دي بوين ذي تجميلتي يغالني الكولونيل محمد الحاج ذي سن ديسمبر 2012. كيف من قبل يكون هذا أحمر بيض جنب هذا المجورة اللي فيها يعني مسك الحرب الحرير ما بين جد شكل شيش ممكن يعني توصل يعني يمارس المسؤوليات عدد المسؤوليات إلى تبرع حمد في كونغري برشلونة وتجي من فرطة في الناشوناليتيات لبرشلونة بالكونغرسمان هذيك المفتحة عندنا مشان صحيح حسين ويسيني تمن بالبرشلونة ألعب باند بالميديا وسي رشيد كي يخدم على فرط يعني مثل فكر الكونغري الشباب المجر عشان يجي المجر vers fin début septembre 56, parce que c'était un membre important de l'équipe du PC de la Oulatran, de Mourouaran, il a été promu comme aspirant de la zone 1. Il a fait tous les événements de l'avril à 3, et qui notamment l'affaire à Bleu, qui a Coran avec commandant Mahmoud, Sima Hadil Haj, commandant Sima Hadil Haj, commandant Sahlimé. Il y a des comités, il y a des luttes contre la Bleu. يحضروا الشيء اللي انا خد الزوفيسيال ليبر الوزو بلو يعني كل جزر يحضروا تبقى personnage important il a beaucoup de choses à nous dire beaucoup de choses à nous révéler quelqu'un qui a été actif toujours actif jusqu'à 48 heures avant sa mort يخدم les émissions les conférences les déplacements les articles يخدم تكتب وزوري enfin لازم الناس تشهد donc يشعل المسألة ثم قرآن الإنسان أنيزان يعني زمان يعني شعل روش comme le tous il faisait partie de secrétaire d'Arnerouche jusqu'à sa mort et عاش surtout après la personnalité il عاش surtout il a eu droit national عندك اللاجوان الشيخ العيسان la région de Sétif il a joué un rôle important dans la région de cette région et c'est le fait من الوحيد في الكوميسيون ديالها كوميسيون الفرق الميزان الجماعة avec les officiers français pour veiller à l'application des accords de guerre. Généralement je اسميها في رحمة ربي عشان اساسه رحمة عطيه رب الجنة جدا كميسة يعني يبقى على c'est un pilier de la lettre historique عشان رحمة ربي يا رب الجنة. كان عكس صوتي. J'ai connu Mohamed El Hadj après le congrès de la Souma. Même les archives de la Wilaya Tarba, dont personne n'en parle maintenant. Il a remis des camions d'archives, il fait que sous les gars, il ne va pas aller essayer le chef de là, mais il fait que le ministre du budget d'Ingrid Khner n'a pas pu se lâcher de la défense. Il faut les mêmes propres. Il faut les mêmes propres. Moi, j'ai un document à remettre. Le livre c'est avant la guerre. Deuxième livre va suivre. Je vous en fais un seul exemplaire ici. La participation au congrès de la Souma à Tsandaïe. الشهيد يموت les mêmes propres, mais il a été oublié.
القسمي محمد السعيد سكتي زي وزو.